sakitane yewtere nde mi hewrike fop maccal hay e goto mo kala ko wontiri mi yaltaw commentaire ɗo kono c'est pas grave. Harayno mi profite ɗo hande kadi mi hewro wonɓe lam ɓen sifude fo kala ko wontiro nder aduna o ande fode ya image ko faala koye gonga ñiɓo ka leydi meɗen. Haray noon mi profite ɗo mi wiro ɗimmo jan on Souleymane Danemark oɗo hombo ɓeɗo bari bobo l'islam wontirɓe Dakar ɓen e wontirɓe toujours la Guinée ɓen ha e wonturɓe ɓen toujours ko hedde to hanto pardon ɓe Sierra Leone ɓen ha ɓe Côte d'Ivoire ɓen. Donc haray meɗe welti moƴƴa wakkilare maɓɓe ɗen e partage ɗin e message ɗi ɓe ondanni addande miɗe welti ha feɗɗiti kero sakitane live meɗen ɗo. Somi inni noon hande jippiro ngo lanni fami moƴƴa komi fala an kon yewtude. Mi yiɗo commentaire Saïd Diallo, merci beaucoup. Bari Abdourahmane, salut monsieur, on dit quoi, comment allez-vous? Vous allez bien? Merci beaucoup. Je vais bien, franchement, je vais bien. Hande mi innari meɗe tawa komi arano e wonɓe ɓen wadde jippiro ngon kono mi wona e ɗiɗo matato. Si Allah walan on jaaɓi kadi jippiro meɗen ngon ande mi abandonata ngo ha mi awlo ñama ngo ma ha ala gise ludale lamo mi abandonata combat ngo. Mi profite ɗo mi yiro militant ɓe YFDG ɓen e responsable ɓen kadi ka parti. Mi profite ɗo encore mi hewro e wonɓe wadde communication ɓen envers au nom des partis de l'YFDG. Mi profite ɗo encore mi hewro wonɓe ɓen dariɓe dartiɓen ka gundo. Hande sa yi ha jongo jippiro meɗo lannale ko himɓe wonɓe ɓen yaltude ara famina kamɓe hiɓe andi ko werni ɓuuri fo. Alpha Soria Bari, merci beaucoup, ça va aɗa e jam. Mi hewriki on toon sakitane yewtere nde hande meɗe woni ɗo aaden ko tawata meɗe suni gonno sunini lan ko tawata jippiro meɗen gon hande kadi woodi wonɓe yaltude toon waɗa par contraire. Joni hande kadi mi yetike si ala ko wowla deƴƴu, kala mo ala ko wowla yo deƴƴu. Abdourahmane Diallo, salut mon frère, ça va? Salut bien, sakitane yewtere nde hande no mi wi'iri noon kadi bi hande mene mari toɓɓe ɗiɗi ka yewteten fimo ɗum. Mi aroye joni kadi mi fuɗɗito kadi goɗɗo go toɓɓere go kono ɗo en yewte ɗo hande ko fewdiken ɗo. Diallo Mori Kouyaté, merci, ça va? Diallo Salih, cool, merci beaucoup pour les commentaires. On est ensemble, ça c'est qu'on est ensemble jusqu'à la victoire finale. Merci Soria Mori Kouyaté, Diallo Salih, Alpha Soria Bari, merci beaucoup pour votre commentaire. Haray noon sakitane yewtere no mi wi'iri noon asbillahi mina cheytani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin. Miɗe welti hande moƴƴa ko tawata miɗe andi mi anditana ɗo malgré ngo suno e difficulté ngo mi woni feƴƴinde ko tawata noon woodi hande kadi woɓɓe gon to réplique ɓe yaltuɓe inni no mi duwaka wadde konko mi waɗi ɗon jentoɗo ɗela no hakkil mi yeeto on ɗo piji seeɗa. Kerno Pita jarama ɗay jam. Gandal Pullo Fouta, merci beaucoup, ça va frère. Yacouba Fall, merci beaucoup, voilà, merci beaucoup. Ok, mi on imamujo no agressa ɗo, c'est pas grave, mi aro ay yewtere fimuɗo ha mi renseigné si je bien renseigné après je vais communiquer, mais à part de ça nini taw mi wawata communiquer de fimuɗum. Diallo Mamoudou, Bukago Mamadou, bonsoir, ça va, j'espère que vous allez bien. Ok. Mi ɗo kadi enni mama a été agressé à New York. Ok, hari mi andali few, hari mi andali. Diallo Kerno Pita, merci beaucoup. Karamoko Mamadou Sow, salut, comment ça va? Que Dieu donne le pouvoir pour le bonheur de tous les Guinéens. Amina, Inch'Allah, Inch'Allah. Il va gouverner la Guinée, ça je vous assure.
Cellule l'Angel va gouverner la Guinée pour le bonheur de tous les Guinéens. Il y a un chien qui wondo wadde do briwi mi andi ko galle do mede mari do bare wondo men dum gardude ci jemmi. Salut mon frère Grahi Willy. Kerno Mamadou So, salut champion, tu vas bien? Mamadou Djei Pop Chiti Diallo. Merci beaucoup. Hare non no mi wi iri on non hande ko fewndiri ndo Ceerno Hamdallahi Bari Balde de merci beaucoup frère du courage, merci beaucoup frère, merci franchement mi weltike moƴƴa encouragement mo Mamadou Julde Diallo, merci beaucoup. Sachez qu'on est ensemble jusqu'à la victoire finale. Ça qui est en élève médéon. Je vous dis avec le cœur très sérieux, franchement. Mamadou Kerno Bassir, bonsoir. Mokhtar Bari, vraiment le combat continue ensemble, unis et solidaires. Nous vaincrons, Inch'Allah. Maïntou yeso itay kumpa. Gandal pour le foot, on va lando jalede. No wiro no yeso itay kumpa. Abdoulaye Gawal Diallo binani. Oh, mi wuro do pay kum binani kadi. Pay kum binani da bari bobo l'islam ko mo binani, donc mi wuro mo kankade Gawal on ko Gawal woni Ceerno Mamadou Sow, merci beaucoup. Boubacar Diallo, salut mon frère. Yakuba, merci beaucoup pour les cœurs. Kolla monene, merci beaucoup. Areno si minni mi jangay commentaire yi do fo mi wola indele moden onon do fo haray mi wawa ƴettugol beaucoup de temps. Areno yafuta moƴƴa sakitane yewtere nden. Yakuba Fall Bari Kadiatou Bangoura, bonsoir. Est-ce que Kaoni Omolabe militaire yon Kakombo parce que me marno non, il y a une Mariam qui s'appelle Mariam Bangoura, un ancien militaire. Donc on mendi Dello Ibrahima depuis Angola, merci beaucoup. Hareno mi no mi wi'iri no sakitane yewtere nden de balle do en yide ko feƴƴude kaleedi meɗen. Hani hande kadi ko jonindire juuɗe. Hani hande kadi ko sorten sama kala ngo jippira meɗen. Hani ko accen amugol ka Facebook, hani ko accen ko amugol ka réseaux sociaux, ka TikTok, ka YouTube, hani ko accen ɗum ɗon. Hande ko fewnduden ɗo Mamadi Doumbouya en yaaduɓe maɓɓe enen wonɓe ɓen wadde ka litre enen fil de opposition hande en peccike pecceɗe tawata sen jaɓali accude nden peccande ɗon joninduɗen juuɗe fino ittiren ɗi dawaɗi ko hoore meɗen ɗo ta eno soñji ha feƴƴiti kero. Jonno hare mi profite ɗo mi lança ɗo message sakitane yewtere nden kupoɓe Amadou Julde depuis merci mi yiɗi partage ma ɗin ka vidéo ji ma kala page ma, merci ko wakkila gon. Jonno si mi ƴettiɗo piyum seeɗa mi ɓuccani on ɗo fiyon faamu ande ngo jippiro gondi e muɗum ɗo neɓino ko jippirogol lanne, neɓino kadi kongo duwanowol lannude koy kadi avant 31 décembre 2024. mais ɓaytum si min yalti min waɗi ɗo yewtereji woɓɓe gon ton ara waɗa par contraire, woɓɓe gono ton ara famina Mamadi Doumbouya yanale mi wondiri e Allah mo mi wotan ton wallahi billahi ko Allah mo ni wolande Mamadi Doumbouya en ɓe on ɗo hiɗi ɗo ɓe neɓi ko ɓe yani ɓe ala dargal ɓe ala darorde ni ko ɓe eɓɓi kon par ce que ɓe andi ɓe maridi probléme aduna on fo en yii kadi probléme wona ɗo haalede fiminaire Simandou 2040 on Rio Tinto e yaade ɓe maɓɓe ɓen finance ude ɓe yetano ɓe memu seeɗa projet fino ɗin mbuuɗi yaltira kono kamɓe ɓe signido e wonɓe accord on ɓe patron ɓe milliardaire ɓe taw ɓe ronkuɗo ɓe jawle muɗum ɓi yoɓe arɗo ɓe ton par ce que ɓe heɓay pourcentage maɓɓe ɓe laggine pourcentage lagguinon fi gouvernant lagguinon ko 11%. kala jooɗiɗo ɗo habbi fi Simandou depuis temps alaggi depuis temps Sékou Touré fi Simandou no wolede ɓe golla e boxite ɓe inni noon sukaɓe yoɓete sukaɓe goto kala ɗuman heɓay ko gollat jama ɓelloyno ha tawi ko kamɓe winda waɗanta hoore maɓɓe paɗe wiyeteɗe labbe tamba si tawi mi fenayi yo anduɓe ɓe on histoire wi aro woola jama ɓilino ha ɓenni ko seytan 74 ka ko seytan 75 yalte ndaro moƴƴa no wooda histoire on anda fi muɗum yaari non ari ha hande ka fewdiɗen ɗo en yii ko fewdi kon donc mi mari komi wiyata jama o ande o vision 2040 kona ɗon wi'eɗe fi muɗum ɗo ande wata en habboro ɗum wata en habboro ɗum fes wata en habboro ɗum jonnon komi faala yewtugol ɗo ande moƴƴa ɗe balɗe ɗo mi yiiɗo réplique ji buyi e Mamadi Doumbouya heɓe waɗa jama ono sikkude min anda ko fewdi
mama madi e gouvernement kono sikule men anda di nomination ji dum no yidi do fo be himbe wonbe démission de di parti politique ji goron kaade e di parti politique ya taw ya sender de négociation yakune mabbe din sulmeji don fo di ndi wonno yidi don fo o yidi jonnama ko di hirno ka gouvernement goddi wadama ministre de la jeunesse goddi wadama ministre parti ji gonto wattane ilano moƴƴa ko non ko wolande Mamadi e Amara e Idi Amin e ministre des transports et ministre de la culture mi wolata fi ministre mais ɓe fop maɓe kamɓe le ministère wonɓe ɓen ton hande o yi remani e maɓɓe moɓe waɗi on ɗo jama ono sikkude Mamadi Doumbouya no o ala haaju winugol si goɗɗo yennimo o arti o tubanimo o jaɓitanamo jentode moƴƴa moƴƴa o sayi ɗo Mamadi Doumbouya no yewta ko tiɗi ngey fi hono no woodi toon sonnajo audio ji ɗin noon no woodi ɗo mi falanɗo e juinde mais waɗɗo ɗin audio ji permettal lan juingol o audio mais yewtereji ɗin no woodi o wi ilan kanko selon no mi jentori no audio o woodi on debbo imminoɗo fewndo ɗo par ce que hari Mamadi décidi o respecté parole makko kono on debbo yehi immike yiiɗi e mawɓe hottigine ɓen fop yeytiki ɓe winni sa acciti ngu laamu ko o pullo danejo ƴettoyta ngu laamu si on le ƴetti ngu laamu hara fi meɗen boni wata accutu ngu laamu de jooɗo ɗon joguito laamu ngu sa acciti laamu ngu hara enen malen kaɓe en heeɓi hande kadi ɓillare en heeɓi hande kadi ko innete kon en ala hande kadi konngol e leydi ni joguito laamu ko satti ɓilkiti wota accutu laamu ngu imam on kankan windi lettre naɓani Mamadi Doumbouya ɓenni ko satti wota o organise élection ni ko ɗum mori konde wiino kanka les élections liées ou non Mamadi il est au pouvoir les élections liées ou non Mamadi Doumbouya il est au pouvoir joni noon ko ɗum noon duwa ɗon famde réplique ko moƴƴa ɓendine noon ko noon ko yewtude ɗo nden yewtere nde mori konde waɗnoɗe andite noon nden yewtere ɗon sifande no mori sanda ko yate yewtonde France ɓelandike mo fi recensement présidentiel o dalen o wino kamɓe haysi kambo ngu o recensement nafi ko jippi kon ko seeki kon ka kambo jippi ka leydi wona on recensement na ɓen ɗon mapino firen na terroriste ɓe mapino ɓe recensement yeytaɗo ɗum noon ko présidentiel o dalen yi on réponse ɓe addani ɓe jentitoɗe noon la plupart hankin kadi en yi i sorti monsieur Bawuren sur compite RFI en nani yewtere makko ne kanko kadi ko yewti kon noon donc kamɓe ɗon ɗin aliyiji ɗon tati en yii koɓe on ko wadde ɗum noon noon feƴƴi anden noon hannde ko fewnen ɗo ministre des transport kankadi ɗen anndi France o yaltono waɗi ɓatakour ka compital o wowli awa hannde noon ko fewtiɗen ɗo ɓendini hakkille moƴƴa moƴƴa Mamadi o yeytama ko tiiɗi nge wata ko respecte parole makko nde yo jooɗo ko laamu les élections liées wono Mamadi Doumbouya il est au pouvoir o constitution no meɗe felliti o validoyte ya o yalto kanko Mamadi o wone candidature makko si tawi en immaki dari ɗen awa noon mi yewta toon ɗo hunde wotere jamala guine onon anduɓe ka fewndi ko mi tororike on Allah udite guite moɗon ɗen yaaji noon ko waɗa ton ko andon wawi Mamadi Doumbouya si en jooɗike en fanki référendum waɗay ɓe valida candidature makko par ce que o constitution ɗo waɗi haɗa Mamadi Doumbouya président candidat donc Mamadi Doumbouya les élections liées au non d'abord il est au pouvoir ɗum ko taw ko en deuxièmement si constitution yeehi tawi kanko Mamadi Doumbouya o tawi wawi ɓay no wi'a nder ton no permetti mo wonugol candidat si tawi o valide am si tawi votuɓe ɓe non heɓali 100% maɗo heɓali 50% tawi wiɓe ɓen wi yo vote wiɓe ɓen wi constitution o si tawi ɓen no heeɓi 45% mo 50 ɓen hara votuɓe ɓen pardon hara ɓe heeɓi 45% ɓe votali ɓen wiɓe ɓen no ɓe tawaka e noddano no si tawi ko 50% ma 55% wiɓe ɓen wi wawa tappude ɓeɗa valida inna wawi hande kadi par ce que Alpha Condé hari ko 17% ko 44% ko 8 novembre 2020 simfayal ka ko 2019 constitution waɗano ɗon noon vote moɓen ko 23% pardon 23% ɓe votano innuɓe ɓen wi constitution o ko 23% innuɓe ɓen non constitution ko 44% et quelque on 40% noon wawano éliminede tawi 23% wawa présentude Alpha Condé troisiéme mandat alors que non troisiéme mandat Alpha Condé o wona o légal wona o légitime donc ɓe violi taw dayen taw constitution par ce que no wiyama ko mandat ji ɗiɗi waɗete on tigui potto en yii ɗum noon fof feƴƴi hande noon ko fewduɗen ɗo
ɓeɗo ko ɓe ƴettuno engagement maɓɓe 5 septembre Mamadi Doumbouya wuɗike yeeso adunallah fop wi que ni aucun membre de CNRD ni aucun membre du CNT ne se porterait candidat aux élections organisées pour le retour à l'ordre constitutionnel. Hande nun ko fewndiden ɗo ɓay tun on debbo naatoyi e galleji hottogine ɗen fof hiidoye moko baaɓe e almamiɓe ɓe naatoyi ton fof ɓe yetama wota ɓe accutu laamu en yi o jooɗike o salike pat organisé laamu joni noon ko nun golle maɓɓe ɗen ko yi ettugol mbuuɗi contre bien de l'état yaltina ɗin non parce que du dernier en date fond état de 700 milliards de francs guinéens évaporés à la direction générale des douanes et 1000 milliards de francs guinéens. Donc ɗin non fof muɗum e ɗi 300 millions je e ɗi 99 millions de dollars Aliou Ba wonno haalde fimuɗum ha ɓe joguitimo ko kaso par ce que ɓe yeytinomo yo accu wolugol so accali dénoncegol ɗin non ɓe nanggay mo jam wala ñalla e yii ɗin ɗon fof konno feƴiri donc mbeɗe tori jamalaki noon moƴƴa faami moƴƴa komo noon ko yewtude ɗo ko prévision mi wono wadde par ce que si en juuɗike ɗo aroyay ɗo ha kanko Mamadi Doumbouya o présenté o par ce que Alpha Condé aynono non o présente tako ni e ni jama si tawi a yiɗaka e peuple sa présenté que candidat quel qu'en soit ɓay ittomo kala ɓay tum ɓe yeytama ɓe innimo wato présente candidat joni noon o jaɓali ko kanko déjà ƴettuno ɗum o yeytaka pardon ko kanko ko yeytaɗo ko inni wata o accutu laamu joni noon ɓay o yeytama wata accutu laamu o jaɓali accutude laamu daren hande ko fewduɗen ɗo hande programme ji ɗi noon yareten ɗum koko ɗin mum joni golle maɓɓe ɗen ko sodugol leader d'opinion ɓeɓen fi contrepartie ji ko ɓe yi ɗon ɗum ko goo ɗin mum ɗum e yiɗi mbuuɗi wonaɗe distribué de entre ministére ji ɗi fof majji ɗin mbuuɗi ɗi ɓe innata ɗo ɓe organisera élection yaweno si constitution validama ɓeynano hande kadi ɓe validi kanko Mamadi Doumbouya mo wawi hantude hande kadi jooɗade 7 ans après hande kadi ɗin mbuuɗi ɗi ɓe organiseta ɗon élection yoɓe ƴettuɗino hande kadi ɓe financera école ji ɓe ƴetta ɗin mbuuɗon ɓe waɗa piiji buyno toon miijotoɗe fota de ande noon ɗum ɗo noon ko fiyon femme ko révélation ngo mi ari jonnugol en ɗo yalte manifeste ɗo yalte mi innale goɗɗo fero ka hira mi innale goɗɗo yaw wara goɗɗo kono yalte hollen aduna Allah on si tawi ko doole ɓe faala waɗutugol deuxiéme coup d'état yoɓe yeeto en si tawi ko doole ƴettete en yiya en fof meɗen en ƴetta e doole ko ittata ɓe kon par ce que tagade siko dow o yarante ko dow yarante si tawi noon ko doole kadi o yarante ko doole o yarante ko yarante tagaɗo fiyo faamo ko ɗo yarante ɗum koko ɗum mum noon ande ɗo si tawi ɗe balɗe wonɗe arde ɗo koko force vivant nodditi ɗo si tawi jama welsindike e muɗum ɗum en yiyoye ko yaltuta ko donc jama laginen fof ette disposition ji mum ni o yi Angola yaltiɗo holli kamɓe non à la nouvelle constitution ɗum ko goo ɗimmu nun e yi France yalti inni kamɓe kadi ɓe tawta donc lagine dans les rues et sur la place publique yalten en fof meɗen daroɗen dartoɗen hollen ɓeɗo ko yimɓe fenoɓe ni si en yarani ɓe hakkille en yarani par ce que andi jama o sikkude si tawi a muñani goɗɗo ɓe sikka e hulumo andana kulol de faame moƴƴa ko munon ko yewtere gila ɗo naɓiri yeeso si tawi ɓe famali ɓe jaɓali yarde dow wallahi en ƴettana heɓe doole ko ƴettante ko ɗum yeetike on ɗum hande donc wattanila moƴƴa mi profite ɗo pay kum flawa ƴawi ɗo mi yiwromo à très bientôt fode ayma suive moƴƴa andon ko waɗete ngo ka leydi meɗen